Sanibonani dumelang emakhaya sanibingelela namhlanje Sunday ilanga elihle ilanga la kaNkuluNkulu uNkulunkulu awuthe sibongcwelisa lelanga namhlanje nginiphathele umfundisi wakithi ithi abingelele mfundisi bingelela abazalwane. Amen bazalwana abathandekayo ngiphinde nginibingelele ngesikhathi se-lockdown lapho sisavalelekile emakhaya. Siyabonga ke mama mfundisi ukuthi ke namhlanje unginikezele lithuba ukuthi ke ngikwazi ukukhuluma nabazalwane ngaloko engike ngakhuluma enkonzweni ezindlulile ngokuthi ke ngizocacisa kahle ngoba ke kukhona abaningi abatheke abatholisisi ukuthi ke ngikhuluma ngani. Amen. So ngithemba ke ukuthi ke maybe ngizokwazi ukuphendula lokho okubuziwe. So ungasho ke ukuthi ke nasolungile ukuthi ke Asithembe mfundisi umfundisi uke akhuluma ngombuso wezulu so sasalele emuva kancane so namhlanje ngimbizile ukuthi azosicacisela kahle mfundisi kahle yini umbuso kaNkuluNkulu. Amen. Ngiyakuzwa mama mfundisi ubuza umbuzo ukuthi ke umbuso kaNkuluNkulu uyini. Umbuso kaNkuluNkulu ngathi ke nje uma ngibeke kahle ukuthi umbuso kaNkuluNkulu yilesikhathi lapho khona ukubusa uyazi ukubusa ukuphila kahle. Amen. So umbuso kaNkuluNkulu uNkulunkulu uthi ke nadala umuntu ensimini yaseEdeni lapha uyamdala uthi ke nakaqeda athi ubuse phezukwazo zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni izilwane zonke kodwa ke uyamthiya ngokuthile ukuthi ke la ungangeni angazi ke ukuthi ke maybe bekasambekele isikhathi kodwa ke umuntu ke siyazi ke ngokuganga kakhe wabe seyandlulela kodwa ke uNkulunkulu wayemnikezile umbuso ukuthi ke abuse ezweni. So lo mbuso wasemhlabeni yiwo lo umbuso lo uNkulunkulu awufuna abekafisa ukuthi ke singaphila ngawo. Ngiyakuzwa mfundisi yazi masikhuleka lapha sinokuthi umuso wakho mawuze. Amen. So ngifuna ukwazi ukuthi masithi awuze so ukhona ukuseza na. Amen. Ake ngibeke ku standard grade because nangibeka lapha ku higher grade abantu aba understand. Even though uJesu Kristu wayebeka kahle ku standard grade. Uthi ke unafundisa abafundi bakhe plus sesilungiselela khona insuku zokuthi ke siye ekunyuseni kwakhe. Lo mthandazo wawushiya ngazo le insuku lezo njengolosine kuzabe kuyi Ascension Day. So manje ke uthi ke nakabashiya emhlabeni uthi ke uma nikhuleka uyabona uthi ke uma nikhuleka nokhuleka nithi baba wethu osezulwini maliphatha umngcwele igama lakho uthi ke the first thing I show you the second thing ngoba le uthi ke maliphatha umngcwele igama lakho the second thing uthi ke umbuso wakho mawuze emhlabeni so which means umbuso kaNkuluNkulu ukhona emhlabeni so ukhona manje ukhona khona manje it's upon an individual ukuthi ke wena nawe njengoba uyi-individual you have to call upon uNkulunkulu ukuthi ke baba wethu osezulwini umbuso wakho mawuze ngoba nami ngifuna ukuthi ke ngithole lo mbuso lo uthi ke futhi ke nakhuluma kahle lapha encwadini zokuqala zikaMoses uthi ke konke kungokwami manje ke ngithanda ukuthi ke abantu baboshe ukuthi noma sebaqede ukuthi umbuso wakho mawuze emhlabeni basho bathi ke igolide ngelakho nesiliva ngelakho uthi ke nami ngingumuntu wakho uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ke nginikeze esami isabelo ngoba wathi ke ngibuse phezukwazo zonke izinto. So angazi ke ukuthi ke iyahlala kahle ku standard grade. Hayi sengiyayizwa ukuthi umbuso ukhona thina kumele sibuse emhlabeni ngokuthi sowuzile. So singathi umbuso useza ukhona namanje. Mfundisi ngiyakuzwa kulokho. Sengathi nathi singabantwana bakaNkuluNkulu singasebenza kahle silandele umlayezo wakaNkuluNkulu. Amen. Amen. Ngifuna ukwazi umphathi wami ukuthi uthola ngabanjani lo mbuso lo. Abanjani ngokuthi ungathi sowukhona emhlabeni wanothi I can go and grab uyakhona ukugrabha or abobana kumele abawutholo or uthola kanjani. Amen. Uyabona uNkulunkulu ufana nomzali. Umzali especially laba abakhula manje umzali futhi nabadala bebakwenza lokho ngeinkomo. Uthi ke na usakhula ukubekela imali thizeni
ukubekela imali yencebo manje bobaba bomkhulu bethu bebathamba ulusa inkomo ngapha unyaka nawo phela kubekela inkomo ukuthi uzokwazi ukuyolobola manje ke abamanje bakubekela ama savings ko Sanlam ngeke ngizibize ngamanye amagama ngoba ngiyazi ngizabe sengiya promote so manje ke ukubekela kuma insurance ama investment ukuthi ke naso uqedile sokhulile somdala lapha kumele nje wena uyo withdraw but ke uma ufuna uku-withdraw kumele ube ne-access yabona that into enkulu abantu abanganayo umbuso uNkulunkulu usinikezile konke but now we need an access ukuthi ke so accessa kanjani umbuso kaNkulunkulu so if at all asinayo i-access leyo angeke siuthole vele so it's a good question ukuthi ke utholwa ngabanjani so ngokufuna lapho mfundisi uthola kanjani leyo access lokhuluma ngayo sithola yini leyo access ngifuna leyo access ithi ngilande futhi ke ngibeke kahle nge-standard grade before ngizoza kumpendulo amen uthi ke ngulandise ngesikhathi ngilandisa ngabazali futhi amakhosi bona laba abo Abraham nabo bonke le inkosi ezilapha encwadini zamakhosi lapha ke laba bantu laba bebaba nezingane ukuthi ke lezo izingane lezo kuze abantu babe nezibongo futhi babe uthi ke nawe indodana bese uyakhula ugqokiswa nani nendandatho futhi indandatho leyo beyine coat of arms yaleyo family leyo befana nestembu sikababa wakho leyo so ukuthi ke nawufika uyokwenza isikweletu noma ngayikuphi uyafika ugxivize leyo kuba newax kuloyo muntu onikeza ngecredit ukuthi ke nawuceda ke ukugxivisa umuntu wakho lapho bese yena uyahamba uya kubaba uyofuna inkokhelo ukuthi ke buyibhadale istembu sakho indodana yakhe ifikile yathatha la isikweletu manje ke icredit kudala ikhona emhlabeni so ungabuka abantu bachomela ngama credit card kudala ikhona icredit so manje ke ibese iyalandwa lapha kuma account wakho baba ukuzalana so manje ke ukuthi ke sifika kanjani kuwo ukuthi ke utholwa ufika kanjani i-access ngoba ukhuluma ngale access so eqaleni lapha encwadini zikaGenesis ukhuluma ngokuthi ke ngizobusisa ekungeneni nasekuphumeni kwakho ngizobusisa neqoma lokuxovela ukudla uthi ke uNkulunkulu usiblessile but ke akapheleli lapho uthi uma ulalela nokudlalela izwi likaNkulunkulu uJehova wakudala izweni wakhipha nasezweni laseGibhithe uthi ke ngiyokubusisa uthi ke futhi naceda uthi ke uma ungalaleli ngizoqalekisa and nakakubusisa ukubusisa ngewealth ngomnotho nje omningi but ke uma ungalaleli uyawuthatha lo mnotho then awuna access so the access is to listen yabona na umuntu you need to listen at all times and then ulalele izinto eziright ezezwi likaNkulunkulu ngoba especially nakulabo abakhulayo ngithanda ukuthi ke laba abakhulayo nikwazi ukuthi ke nilalele abantu abadala ngoba ke bona ke sebayihambile indlela and then bayihambile indlela ulalele laba abantu abanelizwi likaNkulunkulu ngoba umuntu ozokuguide ngelizwi likaNkulunkulu uye one access yezwi likaNkulunkulu so uthola laba abalalelayo and then ukuthi ukuze siphumelele futhi sizoba nani uthi uNkulunkulu wasilethela ini wehla emhlabeni kahle kahle ngisazoyichaza le ukuthi ke lo mbuso lo uthola ngabanjani kanjani weze emhlabeni uNkulunkulu wenzani wazonikeza abantu umbuso because abona ukuthi ke abakwazi ukuthi ke bazithathele wona so manje bekazobakhombisa indlela but we are still coming there. Okay. Umphathi athi sibolalela sibovula indlebe silalele izwi likaNkulunkulu silalele izwi likaNkulunkulu lona lizosigayida ukuthi ohamba la sengathi singaba naloko kuhlakanipha silalele amen emphathi ngiyakuzwa ukuthi kumele silalele manje umbuzo wami ulandelayo umphathi kungani uma umbuzo ukhona kithi sisahlupheka namanje amen ngiyawuthanda lo isipheko zisasekithi ngiyawuthanda lo mbuzo because ubuza la uphambilini bobuzile ukuthi uthola ngabanjani number 1 abalalelayo nakhona abangalaleli noma ngayini izwi likaNkulunkulu abalalela izwi likaNkulunkulu ngoba kuDeuteronomy 28 usho kahle ukuthi ngiyokubusisa engeneni nasekuphumeni kwakho and then eqaleni ubusisa umuntu futhi ukuthi ubusa over everything but if you listen people they didn't listen from the beginning uNkulunkulu wabanikeza ini ubunzima uAdam noEve wathi ke nizophila kanzima ke ezweni manje because azange nilalele but still isibusiso azange asithathe they ruled abantu sabusa phezukwazo zonke izinto
but ke the thing ukuthi ke siyahlupheka, the wealth manje into esinganayo. So abantu njengoba usho ukuthi basahlupheka, abantu badonsa nzima, abantu bakhalela ama grant, abantu they can't lockdown inhlupheko sezibonakala kakhulu. Amen. Ukungalingani kwabantu kuyabonakala. But ke kuba sekutheni ke lapha ke futhi ke ekungenzini kwethu ke uma singalaleli bese senzani ke futhi ke ngicela ukuthi ke ngifunde lelizwi lapha elikuba seEfesu 2 evesini lika 12 ikhuluma ithi ke lesa sikhathi, amen, ithi that time you were separated from Christ, excluded from citizenship of Israel, without Christ, being aliens from the commonwealth, being brought near by the blood of Christ. So uthi ke uma ngichaza lapha kahle ngesizulu ngoba ke ngifuna ukuthi ke izwakale kahle ake ngibhe ngesizulu uthi ngaleso sikhathi ningenayo uKristu nani ngaphandle kombuso. Manje ke ningabafokazi futhi ke esivumelwaneni zezithembiso ningenalo nethemba ningena uNkulunkulu ezweni. So he was talking to the Israelites leso sikhathi ukuthi ke lesa sikhathi ningenayo uKristu nani ngaphandle kombuso. So manje if you can listen very carefully, especially the days esisuka kuzo lesa sikhathi uJesu afa njengoba ngisho ngithi wayelethe umbuso kahle kahle uNkulunkulu uqobo lakhe wayelethe umbuso lesikhathi afa kwadabuka ini eTempelini isihenqo, and then leso sihenqo uyazi ukuthi besenzani bese divide abantu kolaba abangalelo lizwe nani nabafukazana abangasiba balelo lizwe lelo. So there was division, like in our country there was apartheid. Namanje apartheid yenzani yasicindezela kakhulu ezweni lakithi ukuthi ke lesa sikhathi pre-94 besingaphandle kombuso. So manje sesina yabona the history it keeps on repeating itself. So manje sesingaphakathi kombuso. So only if unani ithi ke lesa sikhathi nani ngenayo uKristu. So Kristu wadabula ini isihenqo ukuthi ke kube nani freedom, everybody akwazi ukuthi ke si bahlangane. Manje ke the very same thing eyenzakalayo ecountry yethu namanje abantu bakhona sikhona embusweni kodwa ke asinayo iaccess, because iaccess enkulu yilokuthi ke sibe noKristu. Uyabona the moment siba noKristu ngaphakathi kithi ke kulapho sizoqala ukwenza izinto ngeqiniso. Uyabona why kune corruption? Do you think uJesu Kristu corruption bekangayivumeli? So if at all akuna Kristu, that is why you see there is corruption. Even not today there are people banikeza ama-food parcels ukubonikeza abantu abapoor, but what are they doing? Bazithathela la, that is corruption. Bazithathela ama-parcel lawo benzani bazibekela wona ukuthi ke badle ukudlula bonke abanye abantu. So ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu utholwa ngabanjani? Utholwa yilabo abanjani abane access. So i-access ukuthi ke sibe noKristu ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu uze kithi, and you will be surprised ukuthi ke kukhona abanye abantu umbuso ukhona kubo. So ngithanda ukuthi ke le ngicacise kahle nawo mzalwane akolalele kahle. Kukhona abantu banemali eningi kodwa benzani bayahlupheka because ukuthi ke uthole lo mnotho kumele ube nani nokunotha okuyi3 kudivide kayi3 lo mnotho lo. Kose unothe kuphi? Ekhaya. Kose unothe ekhaya, ngikhuluma ngomndeni, kose ube nomndeni alright. And then kose ube nangikhuluma ngomndeni ngikhuluma ngokuxhumana umndeni abangani, you need to be socially khulumeka ukuthi ke ube socially fit. And then kukhona futhi ke ube physically fit emzimbeni. And then kukhona futhi ke ukuthi ke ube mentally fit futhi. Manje le ye social ukuthi ube social fit, abantu benzani bazondana nemndeni yabo. Abantu bazonda abantwana babo. Abantu bazonda abalingani babo. Babazonda kanjani babonke laba bantu laba, kodwa ke akukho ukuxhumana kokushare ini umnotho nokwenzani nokushare izwi likaNkulunkulu bonke. Manje laba abenzani abagulayo, it's either bagula mentally or bagula nje ube nemali but uthole ugula umzimba wakho ungekho fit, and then awuzoyenzani le mali le izodliwa yini iziwula le mali yakho oyisebenzele kanzima. So manje ke kumele uthole ama-key ukuthi ke uthole lo mbuso ngani, the keys uKristu iqobo lwakhe. Njengoba shothi nani ngaphandle kombuso manje seningaphakathi notholile umbuso, then you need to get umbuso nibe nine access, so umbuso ufikile kini. But ke abantu bafuna ini kunabathi umbuso ufikile kubo, bafuna ukuba nemoto ezinkulu, izindlu ezinkulu, kanti impumelelo akuyona le. Impumelelo ukuthi ke ukwazi ukuphila on a daily basis. Asonke siyakufuna kuba rich, but we need ukuthi ke sikwazi ukuthi ke sinele ezintweni zonke. Ube nakho konke. Ube nakho.
Vele uma umnakho konke uma ujabulile unakho konke. So mphathi ngiyakuzwa uthi ngalesa sikhathi besingaphandle kombuso manje umbuso sowukhona asitholeni lezo ikey umphathi akhuluma ngazo nathi sibe ngaphakathi singazitholi singaphandle isizitshela ukuthi singaphakathi because ungazitshela ukuthi ngaphakathi kombuso kanti ungaphandle. So masimfuneni uKristu uthe umphathi silalele izwi likaNkulunkulu. Amen. Mphathi weza kanjani lo mbuso la umbuso kaNkulunkulu weza kanjani? Umbuso kaNkulunkulu uyabona umbuso kaNkulunkulu ngikhumbula ngelinye lamalanga angazi uma ungangivulela lapha kuMateyu 24 evesini lika 14 uma ngeke ngikuphazamise kakhulu ngisazoyichaza le ndaba lena yakhuluma ithi ke nje ngiyiquote because ukuyivula izosithathela isikhathi yakhuluma kwafika izwi lathi ke phendukani ngoba umbuso wezulu ufikile. Kwenzakalani lesikhathi uJesu afika emfuleni lapha uJohn umbhaphatisi abhaphathisa kwenzakalani wathi uJohn nakambona uJesu Kristu le access engisho ngithi ke sifuna leyo access waguqa ngamadolo wathi nangu lobe ngintshela ngaye ngithi ke uye ophethe umbuso wezulu mina nginibhaphathisa ngamanzi kodwa yena unikeza umoya ingcwele. Manje kanjalo kwafika yizo indaba ezinhle ukuthi ke uJesu wehla emhlabeni uJesu uNkulunkulu kahle. Amen. Ingakho athi ke mina ngikubaba nobaba ukimi we are one. Uthi ke nakehla he descended emhlabeni because he seen ukuthi ke abantu they don't see this kingdom of God. Weza emhlabeni ukuthi ke ezokwenzani ezonikeza abantu umbuso nokubanikeza iaccess. Ingakho nakasafa esiphambanweni kudabuka isikhenqo he was giving them the full access manje ukuthi ke everybody ngumGreek noma uyini umbuso lo uwe omele uzithathele wona. So what descenda emhlabeni ingakho kwaba neculo futhi wathi inkosi yehla ezulwini eyaba ngumuntu lelo culo lelo ukuthi inkosi yehla ezulwini yaba ngumuntu ebantwini wenzela thina aboni manje ngoba umuntu wayenzeni wayonile eqaleni waba nencindezelo so ukuthi abe free umuntu uJesu Kristu weza uNkulunkulu weza azokhulula abantu bakhe ngoba uSathane edlala ngabo. Uthi ke nasabakhulilile abantu bakhe bayawuthola ke umbuso. So ingakho ngithi ke sidinga iaccess ukuthi ke sithole lo mbuso lona. Hayi siyabonga mphathi nizwile umphathi usitshelile ukuthi umbuso yini umbuso wakaNkulunkulu umbuso ufika kanjani emhlabeni uthola kanjani. So nawe nami mzalwane lapha ekhaya masimake sure ukuthi siyalalela sivula indlebe siyalazi izwi likaNkulunkulu and bathi umbuso ukhona so singazitholi singaphandle ngombuso kaNkulunkulu sibe ngaphandle ngani ngokulalela izwi likaNkulunkulu uJesu angene phakathi kwethu kube uyo obusayo kube uyo umbusi abuse phakathi kwethu uzabe usho ukuthi umbuso wakaNkulunkulu unawo uzabe une wealth yonke yasemhlabeni. So mphathi siyabonga mawusewuvala umphathi ungarepapa nje so shelile ngombuso sesizwile sinje sowuvala ungathini kubalaleli emakhaya. Amen. Uyabona ke ngisazoyivala nje just nje minute noma mabili abe mancane nje ngicela ungivulele incwadi lapha kuMateyu lapha ku25 evesini lika 34 funde lelo verse nje ngikwazi ukuthi ke ngivalelise abazalwane lapha emakhaya. Evesini lika 34 khona inkosi khona inkosi iza kuthi kwabangase kunene sayo zanini nina enibusiswe ngubaba nidle ifa lombuso eniwulungiselwe selokhu kwasekelwa umhlaba. Amen. Ngiyabonga it says very clearly it then the king shall say unto them on the right hand, come ye blessed by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yabona ikhuluma icacisa kahle ukuthi ke lo mbuso lo okhona yithi abantu abangaboni ngithi ke kumele vele abantu bawuthathe umbuso nawe kumele uzithathele umbuso uphile kahle ezweni. uNkulunkulu akabathandi abantu abahluphekayo
ngelinye ilanga ngokukhuluma ngale ncwadi le esho ukuthi ke uNkulunkulu akathandi ukufa komuntu ohluphekayo. So because akafuni ukuthi ke because abantu abahluphekayo yile abantu abanjani abangana zinsiza abangana ama resources. And then laba abanama igwili yilaba abanama resources eqile. So laba abaphila kahle abantu aba rich abantu abekwenzani abakwazi ukuguqula isimo noma ngabe isiphi isimo noma ngabe ivuliyana noma ngabe liyashisa noma ngabe kusebusuku noma ngabe uyozwa abanye bathi ama-business ethu it's a seasonal business isebenza ngabo-December kuphela abanye bafana nalaba basebenzela ikolo asebenza ngabo-January abanye basebenzela imicimbi basebenza le ngabo-December. So laba aba-wealthy abantu laba throughout noma ngayisiphi isimo bakwazi ukuqula isimo sibe yilesi bona ebasifunayo ngaleso sikhathi. So ngabantu abakwazi ukumelana nazo zonke izimo. So now you need to learn to adapt uma noma ngayisiphi situation. Ungakhonza uNkulunkulu kuphela nayile ukuthi ke ya ehlobo awusayi esontweni awusamkhonza uNkulunkulu nawunganamali awumkhonza uNkulunkulu umkhonza leso sikhathi unganamali uthi ke mulimi walikhutshana nawe ampona na now rich usase unento zakho then uNkulunkulu awusamkhonza. So kulapho ke iaccess ilahleka khona kuzo zonke izimo kumele umkhonze uNkulunkulu. Then you will get the access yani ye wealth ukuthi ke ihlale ikuwe ngaso sonke isikhathi ngeke uswele lutho. Yingakho ngakhuluma ngathi ke mina angeke ngisaphinde ngiswele empilweni yami because I've learned not to be driven by the wealth. I've learned to be driven by the word of God. Ukuthi ke ngenzeni ngiphile lokhu uNkulunkulu anginikeze kona. Abanye abantu baphila phansi kwezimo ezinzima because balandelela abantu. Sike sayikhuluma nabantwana sathi ke bafuna ukuthenga impahla zesitolo esithize just because babona abangani bena siko sayigcoke lento ayikho comfortable kuye. But ke ingakho ngithi ke uma umuntu umnye nomunye uNkulunkulu usiphe isibusiso esilingene wena. So ingakho ke namanje ubona abantu bahlupheka is because bafuna izinto ezingabafuni. Bafuna izinto uNkulunkulu angabaphanga zona. So manje na umzalwane owami lapha ekhaya kudingeka ukuthi ke wenze izinto the way uNkulunkulu akufuna ukuthi ke wenze ngakhona. Kodwa ke elokuqala nengilichiselelayo ukuthi ke wolalela izwi kaNkulunkulu uyela ku Deuteronomy 28. Look at the curses and the blessings ukuthi ke uNkulunkulu wenzani so that you can inherit the kingdom of God. As the scripture says khona manje ithi ke nina bazali bahleli on the right hand side athi ke wozani nina enenzani enabusiswa ngibaba kusukela ekusekeleni komhlaba. So which means umbuso kaNkulunkulu lonke uJesu Kristu wathi sifunda ukuthandaza wathi ke awuze umbuso wakho yiwo wona lo esiphila kuwo. Then nasifika ngale then sizabe sesenzani sesinje sesifulfilla everything okwashiwo yimbhalo. So because kukhona abanye vele ke asazi abanye abayolibona izulu vele unfortunately ngoba ke sibona ngokuphila kwethu ukuthi ke siphila la kanjani la emhlabeni. So yilokho nje ngiyabonga ababukeli emakhaya bonke abazalwane nani nonke nje enilizwayo lelizwi. Ngibonge mama mfundisi ukunginvite namhlanje ukuthi ke ngizokwazi ukuthi ke ngicacise ngewealth and the kingdom of God. Sibonga. Siyabonga abalaleli emakhaya bazalwane sengathi ningaba nosuku olumnandi. Umbuso kaNkulunkulu mawukuthi phezulu kwethu. Amen. Amen. Sanithanda nonke.